Oni su 17 miliona hektara zemlje već kupili i Kaparisali, što bi se rekli. da, po beznačajnim cijenama. Ti znaš šta je ukrajinska zemlja gde je do 2 Najplodnija, metra crnozema i tako dalje. I to, čak je Hitler u ono vreme rata vagonima izvozio tu zemlju jer je to bilo nešto što je... Znači, od ukupno 42,5 miliona hektara, 17 miliona je već kupljeno. Monsanto, video sam. Tako je, znači, a da ti ne govorimo o energoresursima i tako dalje. Dalje, oni su, recimo, uzeli i ova zima će biti katastrofalna za razliku od prethodnih. Zašto? Zato što oni će da pokušavaju da krive Ruse. Prošle godine zime su govorili kako Rusi ništa nisu pogodili, a ove zime neće imati struje. Zašto? Pa zato što oni su rekli da je 70% uništeno energoresursa, odnosno uzeli su novac za 70%, obnovili su 15%. Znači, sve ostalo su ukrali. I neće narod da se mrzne zbog Rusije, nego će se mrznuti zbog lopovskog sistema i vlasti koja je u toj državi. I naravno, na toj nekoj optimističkoj noti, mnogi sada u Ukrajini, čak i neki moji prijatelji, počinju da razmatraju i da govore o tome da ipak je bilo mnogo bolje pre, odnosno 2014. godine, i da neki smatraju da je za njihovu porodicu bolje da su danas u sastavu Rusije, odnosno da su pod ruskom čizmom, oni to tako kao kažu, nego pod ovom zapadnom su vidjeli koje su to vrednosti koje im se nameću.